uvikelo kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyasuka la ukhona eyovikela okwakho wena ngesikhathi uvikelo kaNkulunkulu. Uyinkosi ithi akubulawe bonke abantwana babafana. Kuphuma umyalezo uyafika eminyangweni ezempilo zaleso sikhathi. Kuthiwa ababelethisi izwi laboMkhulu lithi abafana bonke ababulawe. Laba balana ngicabanga ukuthi bayithatha ngokuyivuma ngoba kwakuyizwi likaminister wesikhathi ukuthi akwenziwe. Bavakashela uNkulunkulu belungiselele ukubulala abantwana babafana. Wathi uNkulunkulu ningandokothi nibulale lezingane. Nanke anangayibulala nizobona imihlola yasezulwini into engaze nibone lexoxela izizukulwane zenu. Lithi iBhayibheli batshena nangempela abaqala abangababulala abantwana. Bengathandazana. Babamba izwi le-anthari. Bangababulala abantwana. Nangabe bebavikela kwasuka basezulwini baya emzini yabo. Bafika basezulwini imizi iwa iphihli iphela. Bafika basezulwini babavusela imizi ngesikhathi bona bebambe okaNkulunkulu. Malibonge igama lenkosi. Baba bathi bayaqalaza babekhaya babona ushintsho lwezinto. Wathi umunye ngifike kwami nganothisa into engajwayelekile. Wathi nomunye unesi nami ngifike nganothisa into engafanelekile. Base bebuya baqabanga bathi kabe phile. Baqabanga ingane yokuqala. Owathi befuse beyibulale bakhumbula ukuthi babengabulali ingane. Wathi omunye ngisobi ngathi lokho esikwenzele uNkulunkulu. Naye uNkulunkulu uhlulekile eqoqe zakhe.